toi whaatalo whātu i le nei tai au, si mai alau whaafonga, telefola Radio Samoa mo le nei tai au. Ua toe whaalea o ngā ina lapata inga le tsunami na sau i le vave au nei. Fitu tesi ma le tasi le malosi o le mafui e na lulu i nei le tui sa sa e le North Island. Tu sale o le 25 minute te ai le tu lai lua o le vave au nei, ma na vave o na sau wai ma le lapata inga e nofo sauni. Whaamtala ina mai le malosi o lea mafui e, ma na whaalongo ina e le silia ma le 5 wafe o tangata o lo au mau i lea vaenga o le atunuu. Saunoanga Kiri Allen o le Minister o le Emergency Management o le ana vave o atu fe autu situsia i telefonia tangata o lo ono nofo ia nofoanga e o ese ma na ia whaafetai e tai au nei le vave o natali mai o le community. Whaamaunia mai fo el Minister e le o yaini mea tō tino tele na whaaleanga ina e lea mafui e. E fōlinga mai e se whamatalanga wa te e nai le tālo sanga al malai waalele i Wellingtone. Ua le whaalau tele le awala mō waalele ai ua tali ngalu. O la sona nafi lea na fono ai le council mo le tala noa ino lana paketi o le isi sa fulu tausanga. Ai ele isawi tua mō fina ngalo tangata lau tele. Peita ai, o le ana te e na ile nono ngā tupe fitu sa fulu 5 miliona mo le malai waalele. Ma o le whamatalanga lea na laulili waile nei mata upu e mo le fausia o tali ngalu fou. Ua whaali ai e Steve Sanderson le pule sili o le malai waalele whaavau māloi Wellingtone le fia ona ua o se whai unga o whai ai lunga o whaamaumaunga se se. Ele o fia i fo ima Sanderson, ona ele i longoina ele councillor la lātou pūlenga a mea o le ātala noa i le aso ana nafi le nei mata upu. Ele o nofo le leia il malai waalele le te eno le awala o waalele wa leva ona fuafua lona toe whaalau te leina. Ma o lea ua toe whaatalo sanga ina isa isi a lātou filo inga vave ma councillors e toe soa lau pule ai le nei mata upu. O le atatala i le tausanga fo le fale mai fo mo le whanau i Wellingtone, whaafta i le au fōa i o se tasi o sa Mariang le lei ele o whaailoa. Tolu se fulu tausanga le matua o le fale mai mo tamaiti o lo ia i le taimi nei. Ma ua whaamtala ina e Dr. Andrew Marshall e le o le lei potu mo ainga a toa ma le ea malulu. 5 potu mo ngase o lo sau ma le fale mai fo, ma o lo ia i mamoenga ma lo na whaatotonga ina a toa mamoenga whaamoe mo matua. Reporti le News Hub o le nei fale fou na tu sia ma fausia whaapitoa lava mo le whanau. Amatanga le tausanga le nei na fuafua e tatala aloa i ai, peitai ona o le koviti mo na suinga o lea ua fuafua e tatau na mai a ngā luenga le masino o Novema o le tausanga nei, ma e tolu masino o lo fuafua e whaiaito o le ninga mo le au whai ngā luenga whaato a tatala aloa ia lea mo le whanau. O le aleini wa alele whaapitoe au mai eitanta kiwi o lo i Myanmar, ai o le a maua le fesoasoani no fuanga o mai wha anofo e se ai. O le osilia ma le 5 se fulu tangata mali liu, talo na pūlea e le militeli Myanmar i le masina talu ai, ma le mawai le fi le mu. Reporti mai e malu au whaatasi i tolu se fulu walu tangata na fasi o tia i totono le aso e tasi, o no whetawa inga i le vaa o le militeli ma Myanmar. I wha amaumaungal mtanga luengal vai fafo ma whetawa inga e fitu se fulu ma le iwa tangata kiwi o loo lesi tala o loo no nofo i Myanmar ma e to atolu lea ua fesoasoani i aile malo e whaafo i mai. I fautuanga ma le matanga luenga o lea ua fautuaina i lanto nei e sa ili lava le tangata le whainga malanga va alele e o mai ai. Ona e le o yeini whainga malanga whaapitoa va alele mo i lato nei. Ai o saunoa le Minister ia Chris Hipkins e awale popole le tau fitu na ingo no fuanga o mai wha anofo e se ai o leo le atapena i aile malo. O lo fa awau fo e feso ta inga le vau ni usila mapaanga fa avau malo a wala vale tau sa ilio se tali o le fa afita hauli. Tala mulumulu nei tai au. O le sole a fono ile ka peneta mo lana fa ai unga peto e suia vaenga la pata inga mo ni usila. E le ini cases il community fa amawina i le po na po, ma ua fa ia ia so e le ini cases fou. I leo fa inga la vai o siaki na fai e totono le vai aso nei, e 5 se fulu fa afe, ma o le to telo i lato nei o tangata au kilani. Ai se fina ngalo fa ali o tangata so e fa apitoa, to a telo lo langolangoina le tu umo au kilani, ma isi vaenga o ni usila, i le vaenga lapata inga lua, peitai, o nei manatu fa alia, o le atali uma le fai unga, ale ka peneta i le so. Tala naol tai au, manuia le nei aso.